नुंगई की JSC अनि मरक्ता यानब पुरखरे पुलिस आउटपोस्ट थंबदगी थाजनब अमसुंग नुंसिनबन हेना मरु ओइ हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना फोंदोखरे ILP चनहनबगी मतंगदा यानिंग बमसुंग यानिंगदबगी वाफम लेते मियामना फगनी हाइबदा यागनी पानगा बोडी सेमगी वाफम तोगानी मियामना थाजबिगनु हाइना यूनियन होम मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी सत्येंद्र गर्गना फोंदोखरे अमदी JCLPS की कन्वेनर ओरंब केस रतन वांटेड लाउथोखिबगी मतंगदा सबसाब मरम लाक्लिबनि थौकाब निमित फावबगी मनंग द पिरकनरवा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की चीफ जस्टिस ना नोटिस इशू तौखरे खुरमजरी ISTV की पाउमिंग ताबरी बसिंग तराम ओक्सरी नसगी मरु पाउदा हंदोंग पिजरी नुंगई की JSC अनि की मरक्ता यानब पुरखरे पुलिस आउटपोस्ट थंबदगी थाजनब अमसुंग नुंसिनबन हेना मरु ओइ हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना फोंदोखरे थाखरगी ममांगदा मया इम्फालदा गाड़ी हुरानबग मरी लेनंग थोखिबा थौदोकी मतुंगदा नुंगई की मया पाइबिसिंगदा सखंगदब मियोइ खरना नोंबै कापसिलंबदगी अंगांग यावना मियोइ तरागा मरी सोकपदगी नुंगईदा लेकाई अनि की मरक्ता चावना उखनरकपा अमा लेरखिबनी मसगी मतुंगदा अरिफ खान कौबन पामसा अमा नोंमैना पांदुना सिबदगी मखाताना इरांग अमुक हेंगलखी लोगना नुंगई की मैतै प्रजा सिंगना मफम अदुदा लैब कीबदगी लिलोंग सजिंगदा हौज हौज रिलीफ कैंप हांगदुना लैबनी अदुबु ngasi nakal ani maki JSC ga sarkar ga phamnagana yanaba si porkhibani रिलीफ कैंप दा लैरिब सिंगसु थेंगलबसु थेंगना मयम मयम दा हनबिना बगी वाफम सिंगसु ngasi gi mifam na yanaki लोइना nakal ani maki miu singna mafam masida police ki outpost ama hangbina ba takslakhiba dugi matungena ngasi gi mifam na khanaba adu nakal ani maki khudong saga da mafam yenglaga athuba da outpost ama hangdokpasu yanakre ngasi chief minister ge secretariat conference hall da pangthokiba mifam maduda yanaba si porkhibani ngasi gi mifam maduda deputy chief minister Gakhangam minister M Dinasir minister KSS Biren chief secretary Onaba Kishore DGP MM Khote Principal Secretary Home IGP SP Thobal DC Thobal Chingba Singh Saruk Yaki nakal ani maki mera paibu sing amadi JSC gi leader sing yauna chief minister ga phamina khibadu da chief minister na makhata na mamang da thokiba thodok wathok sing kauthokna duna hana nungsi chanana lemina phibam aduda lemina ba appeal tawna duna mafam aduda security gi oiba post hangabudi thajana ba amadi nungsina ban hena maru oi mausagum tangdu leitana leibiu haina phondoki JSC ani na yanaba ama purakpada thagpa phondok laduna haukiba sing kauthona bagalona ngakpi ba haibasi JSC gi leader sing na lebina ba minister na appeal tawki nungai area da mausagum tangdu leita ba phibam ama laklgani haiki Manipuri airline payment system chana hanbada union government na yaning ba masung yaning da ba wafam leite miyam na yanaba amasung phagadaba lambi chatpada yetloi pan naga body semigi wafam haujuk phawbagi oina center na ayaba piba leite bhabna sagat wakhaloni miyam na wakhalona sigi makhada tonga sandorakpada thajibiganu haina union home ministry gi joint secretary Satyendra Garg nok sangdokre wafam ase henmung da leiba कृषि विज्ञान केंद्र सेनापति ने निमित्तरेनी की ओइबा रेसिडेंशियल कमर्शियल फ्लोरिकल्चर होदोपगी थरमदा माना फोंदोखिबनी सत्येंद्र गर्गना सही याखेरो मणिपुर से इंडिया दे तिल्लबा मतुंगदगी बन ब्लॉकेट अमदि जनरल स्ट्राइक न सिंगबा कौबदगी मियाम खम थेंग अवाबा मायक नहले पिबो मसिदगी कोंदुना शांति लेबा मते हेना सखोटपा मणिपुर अमा पुरकना होनबदा मियाम न पुन सरुक याबिउ हाइन अपील तौखि ISTV न्यूज न हंकिबा स्टेट असदा ILP सिस्टम चनहनबदा यूनियन होम मिनिस्ट्री न यानिंग लेब्रा नत्रगा लेतबरा हाइबा वहांगी पाखुम दमा न मखाताना लेजिस्लेचर अमा स्टेट असेंबली द पास तौखिबदगी ट्राइबल खुंजा सिंग द यानिंग द पावले मसिना मरम ओइदुना सुरासानपुर द मियोय मापन पोलोइदना लेरि स्टेट गवर्नमेंट ना मियोय मापन सिगी अरुब मथौ मंगम पांगथोकना न थबक पाखत कदबनी यूनियन होम मिनिस्ट्री की ओइनदी ILP चनहनबदा यानिंग दबा अमसुंग सवटपगी वाफम लेते मियाम न फगदबा वारे लौरकपदा तागनी हाइकी एमएसएन आईएम की लुचिंगबा इसाक सीसु लेखिदबना इंडोनागा पीस तोक्ता अकरिसु अकायब लेरोय एमएसएन आईएम की लेहौरिबा लीडर सिंगा मखाताना वारी सानादुना वारिसुन पुरकनब होनगनी लुचिंगबा म सिकिबासिना पीस तो की खोंजेल द मतम खरा तपथान मदि याय हाइकी पानागा सेमगी मतंग हंकी मोहंगी पाखुम द वफम से थियोरी ने थियोरी हाइबसिदा भामना साजन वफम कया यावगनी तोगा कया सुथोकनी हौजुमकी ओइना रागा फुरुक की मैकेदगी बॉडी असिस्टेम नबगी दमक चप चाना फोंदोरप लेते मियाम हिरमसग मरी लेना संदोरप पतोंगा सिंग थाजबिगनु मणिपुर द तंगदु लेताब फिल्म अमा पुरकना होनबदा पुकनिंग संगबिउ हाइकी You have a inner line permit issue
You have got tribal people who are not happy with the legislation which was made. And of course, like as it turned out, like one of the bill was not accepted by government of India. Interest of the people of Manipur as a whole can be assured. So my suggestion to everybody is don't believe what is going on, believe what comes authentically. So at this moment, like I can only say like, okay, there's nothing like that. Whenever, like, if there is a decision, you will come to know from government of India what decision is. I mean, I'm not saying like what they're saying is incorrect. What I'm going to say is that believe what is told to you officially. So don't indulge into speculations, because that can be sometimes frustrating and sometimes it can be misleading. It gives the whole direction a wrong direction. So. KBK Senapati National Pangthokiba training program Hotopiki Thoromaduda Kaugi Din JM Laisram Manipur University Hanagi Registrar RK Ranjan Amadi DC Senapati Jacinta Lazarus Saru Yaki RK Ranjanna Floriculture Habasi Manipur Yamna Chanabasan Pam Oiba Yaba Lambi Amani Mashina Manipur Tabak Pangdavana Hakea Tabak Pibangamgani Miyamna Tamu Sing Lambi Asida Kong Tanzan Labadi Soidan Mahisabangani Haki Jacinta Lazarusna Signition Ateno Matam Giman Shandong Pangmia Lambi Sinda My Onsun Begimota Tung Koina Shanda Lambi Wagada Floriculture Gumba Makedam Kong Tanzan View Haki Union Joint Secretary Satyendra Gargana Floriculture Gikanaba Manipur the Laraba Prazasing Kanaba Pigada Lambi Sinda Santana Sel Tadana Sam Sadunalay Miam Lambi Sing Asida Sanction Miduna Hena Sokotpa Manipur Ama Purana Mohabi Haki JCLPS के कन्वेनर औरंबा केस रतन वांटेड लाउथोखिबगी मतंगदा चपसाबा मरम लाक्लिबा निथौकाबा निमित फावगी मनुंगदा पिरकनरबा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की चीफ जस्टिस ना नोटिस इशू तौखरे इरमसग मरी लेना सेनियर एडवोकेट खाइदेन मनी के चेंबर दा पांगथोकपा पावमुसिंग उनबा मदमा मखा तारदुना लालिबा निथौकाबा फावगी मनुंगदा मणिपुर सरकारना मतौ करमना रतन वांटेड लाउथोखिबनो हाइबदु मियामना खंगलगनी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इम्फाल वेस्ट नसु रतन वांटेड लाउथोखिबगा मरी लेनबा चे चांगसिंग थागलकनबा खंगनखिबा लेरे हाइना रतन गी माइकेदा लेपलिबा सेनियर एडवोकेट खाइदेन मनीना फोंदोखी मिचेल नतबा मियोय अमबु केस लोकटपा निमित्ता वांटेड लाउथोकपा हाइबसि पृथ्वी असिदा मणिपुर सरकारना अहानबनि हाइखि केस असिना कलनिमकी अदि पेटिशनर की उकिलसिंग नांगबा अदुगा सरकार माइकेदगी एडवोकेट जनरल ना चिंबगी वाफम सितारबा मतुंदा केस से नोटिस इशू तौनबा लौरे नोटिस इशू तौरे लाइबा मंडेदा तंग 13 जुलाई मंडेदा केस से फिक्स तौरे सरकार पाइखलिबा थबक थरम सिंग मियाम द खंगनबा पानम दंगसी DIPR न सिंदुना ngasiदगी निमित खुदिंगी अगस्त की 13 फावबा परिंग नाइना पांगथोकदबा तोआन तोआनबा डिपार्टमेंट सिंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस मोरांगखोमदा लेब ऑफिस ता होखरे ngasi अहोबो निमित्ता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अमदि हॉर्टिकल्चर एंड सोइल कंजर्वेशन गी पाइखलिबा थबक थरम सिंगी मतंगदा डिपार्टमेंट अनिगी मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंगना पाइखलिबा थबक थरम सिंग मीडिया दा थमखरे तोरमदुदा सेक्रेटरी ओनब किशोर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर लुई नासिनो अमदी DIPR की डायरेक्टर मेजर चंद्र कोंगबम सुसरु याकी ओनब किशोर फोंदोरपदा सेंटर अमदी स्टेट सरकार लौ सिंगबगा मरी लेना मियाम द खुदोंग चाबा फंगनब थबक कया पाइखली डायरेक्टरेट अमदी प्रजा सिंगी मरकता पाउ फाउनब वाटपना कानब सिंग मपुंग फाना लौबंगमदी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान पाकेटुना माइनर इरिगेशन अमदी हॉर्टिकल्चर का पुना थबक जंक्शन सेम सारी मपान की मार्केट डिमांड यामना लेबा चाहौगी पोथोक हेन्ना पुथोकनबसु होटनरी हाइकी किसी सेग्रीगेट तौरगा फार्म मेन्योर है तारे को ऑर्गेनिक मेन्योर से फनायाम थोरकनी खाली मधुसु अखोना पारेबना हौजिकी कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग द सोयदना मतेंग ओइनी हाइना दुमाय तों पाई अदुगा फनगीदी थुदोना अमदा हेंगलेन अमर ताब लेरोय नॉर्थ ईस्ट की दमकता मसे नॉर्थ ईस्ट से ट्रेडिशनली ऑर्गेनिक फार्मिंग तौरकवा अदुगुंबा ट्रेडिशनल फार्मिंग दी केमिकल सिनदब लमनी अदना मसिकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दमकता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना ngसाइगे वैल्यू चेन फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर नॉर्थ ईस्ट एन अनौब स्कीम हकुमदे हौबनी हकुमदे थेंगना फंगबदगी कोई याम कना कनो पाइखटप ngमौदे अदु हनकी चाहिदे कोई डिपार्टमेंट अनि सिना हॉर्टिकल्चर गा एग्रीकल्चर गा पाइखटप हौरे हरेबो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर PS राजेंद्रना तंपा की लमदा लौ उब याबो मफम सिंग ममांगदी हौजुकना हंथरे अमरोमदा लमलोंग बाजार अमदी कोंग बाजार दा एग्रीकल्चर मार्केट ओइना ओंथोकनबा DPR सेमदना थबक पाइखलगनी हाइकी
Director Lui Ngasinona Food Security Act Mari Lenana Lomi Singna Putokpa Cheng Department Legani Masida Lomi Singna Pomarang Kaina Putok Namhora Changi Fangi Awabale Center Namating Pang Yaba Skim Kaya Lady Yuyagi Mamus Hong Panganili Haki. Inanaba aduga akhoi industry cottage industry shi khara chawhon doroga mapan dishu mahoi ya kono demand leba yam lere aduna shi akhoi popular doroga farmer singbo chaw na kono cultivate doroga akhoi shi da mak achoba cottage industry ama doroga akhoi ki product shi outside the thana na ba kan hodna jari huji kauna ki kono akhoi popularization ki scheme shi hakum dane akhoi handak shu khara dogdori adu pasha leidabaki akhoi matam chana hujiki kanna prepare dur matam chana implement donu batori Lamdamasig yellow missing Kananaba ZCILPS na Changshilak Pakhongjang Manung Channa Mamang Segi July Nipan na Lakidraba Mahiroi Sapam Robin Hoodki Ahan Balakidabgi Torom Pangtok Naba ZCILPS na Sem Sab Hokre Yamasigamari Lenangasi Awachingda Paumishinga Unaba Amada ZCILPS ki convener BK Marang Sana Pongdor Pada Yalomi Kananaba Miam Ihauda Lakidraba Lamjing Meramington Pangraba Mahiroi Robin Hoodki July Nipan the Pangtok at the Rubining Sing Torom Asida Lamdamas the Lady Miam Civil Society Loop Sing Amadi Mahiroi Sing Saru Yabu Haidana Mahat ke President Mamangda passed out with Bill Homgi Manungda Ama will hold Toduna Tam Kimaga Masina Manipur government na Kari Karamba Tabak Torom Sing local Labagi Hybra Miam the Mamutana Kangan Mangamdri Lunana Lakli Assembly Mipamda Sayet Nariba Bill Singimatanga and over Bill Ama Sam Dog Sadok Laga passed Togudavani Haidana Zulai Nipangi Matung Dagidi ZCLPS na Miam Galunana Akan Makongjang Makata na Changshilagan Haki Tang Nipanda Sigumba Mana Legidaba Yellow me sing the Makta, Katokiba Dugi, Ningsing Torom Numit, Equi Tang Nipanda, Awat Sing Sida, Magilerons and Mopum Sida, Equi Manpurmiam, Amadi Mahiroi Sing, Puna Equi, Hekal Lekat Tambagi Torom Equina, Pangtok Sagani, Sigumba, Hekal Lekat Tambagi, Torom Sida, Equi Manipur de Lebiriba, Mahiroi Sing, Amadi, Mera Pavi Loop Club, Orion Singba, Tongan Section Kudimagna, Semapung Pana, Saruk Yabu Haina. JCLPS के मायके देगी अपील तौरी JCLPS के कन्वेनर वरंबा खोमद्राम रतन के मथकता लाउथो की वांटेड खुदकता हंदोक पगल लोइना यलोमी कन्वेनर वानो बिल लबा असेंबली द पास तौद्रबदी अकन मखोंजंग चंगसलगनी हाइना रतन बु वांटेड लाउथो पगी मायुक द सेम की JAC against the announcement of wanted JCLPS case Ratangi media coordinator Dara Thongam Fondokre. Sinzamay Wang Mataba the Pangto Kipao gave me Pamada JCSG media coordinator Thongam Darana. Ratangi Matakta wanted Lautolibasi Kudak Handokuna Mahapu Miam Gikonjang Asida Yan Gadavani. Assembly in the past Okivialumi Kananaba Bill President now withhold Tokavanina. Mipum Kudimak Nayaba and over Billama Putokuna Assembly the past Ogadavani or Pumsina to Matam that Tabak to Antok Travadi. Hana Junction ki Bakonjang Singdagi Hena kan Bakonjang Junction Lagani, Masida Tolok Papa Pati Daita government na Pugadabani Haki. Yellow me Kansanabagi bills, Paja Sinda, Karino Haiba Kangandaba, the Mong Shikoi, Sinamda, Kademtawi, Adona Ekoi, Sigi, Mipum Kudimak, Aduga Kogi, Manipuri Paja, Kudimakna, Yellow me Kananabi Kongjanga. Robin Hood ki matung inanaba siyam sadon lay have se Manipur Sarkar hangbi gadabani maramasina masih tolok apa dai ta kudima sakasina dai ta gadabani have se arawai tanjali Ratan mo wanted lauto ki bagi mayok tay palis ki manung dalay ba mera pa bilup singna singjamay wang matongkong manakta wakat ni pamsataki. Ilong sa zingna hangliba relief camp da Manipur State Commission for Child Rights Child Welfare Committee Impal West amasung District Child Protection Unit na angang amadu lupi singi pibam sa tunay yang sangkre. Commission ki Chairperson Eswat Kumana kaya masida angang sa magayang kayrom layriba asi chunjak wat pagi awaba tengari. Angang punamang school sa pagi wapam laytre maramas na angang amasung miron bimama singi machiwa bachanjak tak na naba pabising kung hampam matik sa na pinanaba marila na department kangalang ni haiki. Like the Mohudre, Mingdi Chanjalure, PDP Tore, the like the Tamafangre, Adorga de School Authority, the Director of Education, the Sumina, Government School Nataba, Private School the Labor, Tamba Angang Se, Makoi P. Singdo, Amasung Amagi, admission fee Gassi, Handuk, Hanan and Nova government strongly recommend Togra, Bamana, or the action of the Lohongani.
Kemadu the lady Banungai Kunjas and Yaksangi Pibum, Young Sinama, Zanims, KSA, Amazon, CL, Kana Sindana, Liam the Lamb, Kemama Supangtoki. KSA Public Grievances Secretary Suez Kangambamna, Nungai the Toki Batolux in government, Namatamsana, Lucian Holdabagi Makata, Pam, the Batodo Tolpani, Hazixu, government na, Ying Duna Lady, Hena Sati Batodos in Tolpadamudai, the Sakana Pugudani Haki. The Likia Masada Pin for Manipuri Makati is saying Hawaii Tau to missing Bamating Pancre. Forum Gisramel, El Suzagantana, Political Yakutong Savalon of Horaba the Water or Sea Chow Torpani, Lamhen Mini Karana, Torum Bamaton hooked up with Sing Asida, Senavasing, Serak Pina Vanakal Kuding the Honadravati, Hena Kutong Sada Lakani Haki. Amarom the Nungi Yum Sing the Lehuriba, Yum the Yok Pasas and the people for Animal Manipuna, Young Sinduna, Matsunjak Pizet, Pitapagalona, and Alaim Gitabak Pangtokre Hari. Lilong nungay galay mera sang no may kapsulam bagi tawdok soki binupi ama hosik hang liba rilik kem ta masang amlak ta badagi raz medicity na pukatuna aruba phim dalai kanari hospital asigi assistant general manager dunia secretary na pongorok pada lilong nungay mayay likay dagi L Sandrazini sahinipu mapuroba Ranjit ngarang numidang pung nipan minit pumangarom tabo matamda zenims dagi raz medicity da refer toroki maki blood pressure yam na nemana high dependent unit ta thamli hari Sanduzini Mache Lefakpam Binana Nungai Tamtiva Todok Aduna Maramora Mahaki Manaunupi Wakalena Lakpani Hari. Narasani Mayagi Seva to doctor. Samantha Punkangandre, Awaba Punamak Mangonda Winan, Amaginari Mangonda Chile, Amaginari Mangonda Hidakapi Utawi. When no wake up on Banumi taking a seat with the Nungavan Kangandre. Nasi worked my size, Samantha Punkangandi. Saya sige January tang mai da kan mai yuhar ha khiba adu da Tamilong district manung sanba kawi khulen part 1 da epicenter oi khiba adu namara moiduna mafam adu tungda kudong thiba kaya thorakani haina khang akhang hei singna phongdor khibagi matam matungina mafam adu gi praja sing kawi khulen part 2 da nauna khunda ba hokre Mioi Samri Rom Hosik Kabi Kulen Part to give a pump sing the Nona Kundava Sinamaram Oiduna, Sangat Sagat Pagitavak Yamna Kanachatari, Garang Tamilong Kendragi Hanagi Minister Samuel Jandana Luchunga Edisigi member. Kenning May Riyama Yamadi Tamilong Bizapi Madal Gilusung Basanyana Mapamaduda Zesibi Mari Pudura, Kunjasin and Nona Kundana, same Sari Mapamadu Temto Pagitavak Chatakre. Samuel Jandana Fundo Kibida Hosik Pali Sakar Asi Ching Tam Sakona Botnari Haina Chin the Katat Lauduna Lere, Awabatar, Lairaba Paza Singidamak Takari Matamating Pangre, Congress Sakar Si Awana Tarvasin Mayuk Taleba Sakar Amore, Maki Makedi, Donor Ministry Shantanga, NGO, Amada Kushinaraga Horticulture Sector da Scheme Ama, Mapamas the Packet Lagri Haki. Nungai Roy Haibagi, Matungina, Kunja Singna, Makoisi, Kunau. Same lage Haibagi Maram Moidana Makoisi, Hauji Haidiba Jagasda, Makoigi Araiba Putok Laga, Lag the Red Kedamakta, Masigi, Yumpamsi, Makoina Laizabani, Makoigi plots leveling Toning I Supesa late to begin Maramna. Aigi Rom the organized Organ Assisi, Kunja Asigi the Makta, free of cost. Masi leveling Toge Haina Lapani. Kabul Kulen Part 1 gi Village Chairman BT Mulyang Thona Pongdor Kibida. You are have the soul of a yum sing the Makta Kabul Kulen Part 1 gi Kunja Singi Pirak Percent Pum the Gate, Tamelong gi Disina Lupa Lak Amaka Hova Si Nuaite. Nauna Kuntana was Seven Sagali Vasida Manipur Sakar gi Makedi Mating Panganing Haki. Hazana Pangwi Adubo Asigumba Land Development gi the Makta Mi Buning Sauna Sangbal Mi lay the Bagimatungina Aikogi. Ex-Minister Samuel Jandai, Mahagna, GCB Akum, Dozar Ama Puraga, Masidigi Hauna, Asigumba, Tabak Tau, Puning Sauna Mana, Set Habagi Demakta, Beles Digi Drap Digi, Yamna, Takachari. Idul Fitr na Lakpada Deputy Chief Minister Gakhangamna, Manipur Miyam Marwena Musulman Echin Inaus in the Yai proposal Pirikli. Kumbay Asina Lakpaga Iroi Nana. Lamdam masida hana sunaba thaduk naduna nungsi chanana hingminaba chakot pegi lambida hena kumang chawsinba nungai yai phaba amasung tangdu leitaba lamdam ama oiris no hari hauzik break amatang lominasi Osa
Pain Relief Ointment khwang naba kok chikpa tang chikpa thu naba singbada sinaba yarba lipsa grupna puthok saba ogza Ambuka taram muksari. Manipur Pradesh Congress Committee INS Sinduna Ipta Party ngasi Congress Bhavan na pangthokre. Ngasi ki thoromadu da party President MLA Tian Hawki, MLA K Loken, MLA K Ranjit, MLA Amin Shah, MLA Fazur Rahim amadi party ki makok thobulu singh bakya na saruk yaki. Moirang Kendra ki manung channa Kwakta Municipal Council amadi Kwakta Gram Panchayat manung channa pham singda Kendra sigi MLA Mairen Mam Prithvirajna yumthongi cheng kilo ani amasung sel gi mateng pangduna itki haraubada saruk yakre. Youth Congress Committee Moirang ki thomi singga loinana pangto ki botharam aduda Kwakta Gram Panchayat ki Pradhan MD Rafizuddin, Kwakta Municipal Council ki Chairperson MD Meheruddin amadi ate councillor kaya amadi member sing saruk yaki. Press Council of India ki mihut ohom na saba kangbu amang sa Impal na tunglare Amazugi President na luching bakangbu amana airport ta makoy butaram na okre. PCI ki member ohom madudi statement pa opche ki editor oibagalo na team masigi convener su oriba PCI ki executive member Ravindra Kumar, executive member Kosori Amarnath amasung executive member CK Naik ni Concert asigi mari lenana Ravindra Kumar na haikibada press kining tambada singnaba haibasi Indian Constitution da singnaba ka chapmanai press da pau ama phong ba yagani yaroi haina apan ba piba lenana outfit kharana makoi ki pau phong di haidana editor amadi pau mising da kihan basina miyam da pau yawan bada ning tamna phong dok pangam di haiki mana makata na haikibada akan ba framework ama semdana press kining tamanga nganaba amathum sanana ba kan honari haiki. That's precisely why we are here. In fact, one such incident was the trigger, which led to this NIA's action against editors. So that was the trigger for our coming here. So it's, I mean, the focus of this subcommittee is to frame guidelines which the council will then consider and approve of, which would apply to Manipur as well as to other states in the northeast. Actually, the trigger was something that happened between the Nagaland Press and Assam Rifles some months ago. Similar situation, certain groups insisting that press releases be carried and the security forces cracking down on the press as a result. So the journalist is put in a position where, you know, between a rock and a hard place. So the objective is to frame guidelines that would help the journalist to function effectively. So is there planning to meet the Chief Minister and the Home Minister? We have no plans to meet the Chief Minister. We've invited the government to come and give its point of view. I don't know who the government is going to nominate. I hope somebody from the government will come forth. We've also asked security agencies to come and give their point of view. We don't know whether they will come or they won't. But we certainly want to hear journalists. And journalists, we are assured, will come in large numbers to tell us about their grievances. National Food Security Act ki makhada lamlai kendra da phangada bacheng sing suna pibide haiduna lamlai kendra gi Bharatiya Janata Yuva Morcha lamlai mandal na miyam gi rally ama Signature Bangalore tamna lakpada sanjan thong mapada thatkre Kendra da National Food Security Act amadi lairaba singda piba AAY gi cheng sing niyom gi wangmada cheng jalakpadagi khoisau narba praja sing ngasi rally assistant mani haina BJP State Executive Member Khetri Mayum Bomchana Permission da phangdoki Mana makata raduna Kendra asigi mihut wadiba MLA masamak CAF NPD gi minister su wadibani makna Kendra asigi agent singa manaraga miyam da pandra sing sing pandrabra chinaba phawi haiki tungda rally lakliba miyam maraktagi mi manga khangatuna chief minister ko unhan ki loinana chief minister da memorandum amasu pishin ki memorandum aduda Kendra sida khana chainaba thoktinge da miyam da yanthokadaba polam sing ningthijana yanthok pinana sinbiu haina memorandum aduda palli Kundrakpam Kendra da leiba purum Muslim singi it ki harau tayamaga saruk yabagloina BJP active member Dr. Khetrimiyum Kalana cha chini yanthokre Dr. Kalana miyam gi damakta mateng palak pagidamat khunja singna nungai ba phongdokli
Bandhan Bank cover private bank among us MZ Evenuda Chief Secretary Ona Bikishona Hangdokre, Toromoda Bank Asigi Jonel Head Ranjan Gangopadhyayamadi, Dr. KSS Kalasu Sawyaki, Ranjan Gangopadhyana, Bangasi Kolkata Head Office Ona Labani, Manipur the Hanboina branch Hangmani, Masaki Mamang the Ziribam the Singani Tarom Nudi Hona DSC Bank Hanamiang Seva Totuna Lakli Haki. Chief Secretary Ona Bikishona, Impal the Sigumba Bank Amahando Pasina, Lamdamasi Sen Tungi Pirum the Karadam or Basu Sakot Pangamlagani Haki. Providing loan, but also depositing money with the bank. So I'm sure with the opening of this new state-of-the-art bank with lots of innovative solutions and services, the people of the state, especially those who are living in Imphal, will be certainly, very happy here. Food security eki makada kendra kayada kanaba phan khrabasu kasamthong kendra gi mayam di sing phangbagi mauta ration card sem danaba phawba khangan dabasi local MLA na maha ki news singa manarga kudong saba lokthok na mohna rabra haina hana education minister oiramba LZN tana phawdokre bisum thongkhong daliba maha ki yumda pangtokiba pawgi mifam amada makha taraduna ekasigi makhada phangpham thokpa polam sing masing suna phangi phangde haina kendra khrada tholabasu yamna angakpa oina kasamthong kendra dadi masigi mami phawba tadri miyam tumina leiri beneficiary khanbadadi lairadana ration card semenaba wafam phawba phondokpa leite masi local MLA na maha ki news singa manarga aranba thabak tawrabra haibiga chingnaba lei haki masugumba se mase topi yona phai yargari puthok biro kanano official oibo mongda officials ni yenbigera honorable kangush ni yenbigera yenbi mamdi praja gi pone ka chukai de but tawdadi yawi yawde do khangjaba daragadi koi supplementary oina koi hapna na ko sem sadan lei ngarang not elsigi mafam khrada drug siznabasing na hundok lamba says na singna polam lokthokpagi khongthang ama lanai lup amasung tonga bulup singna pahet khrabasung asi ayukta amuhana not elsigi footpath singda series na pumsai sai duna leramdagi khongna chappa music footpath ta chatpada hangoiduna chana khidre